sinulundaw kadang kotogo Yesus nasogiho kotogo sa dinali Yesus. Sanang kasuaban, kumanati din sanan, kanong misisa to kapod sa maya. Kinarahingan sunduy isang kerajaan sorga, konsi kau dat kasuaban ni bayno katilambus kasari hay dat maya kaisisan, isang panamarasan, panatalaynan iti. Manihay upay, gisombot otorimo dahay, oratian dahay, santabi ang bulayan, mpingkani kadaw piramutan dahay, may da arubat itit boros-boros. Tinasamayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amin. Kaya mo boros ako osanong kasuaban na insan po kumadati din sanan. Osanong tadaw minggu dubay no. Duon na podom turu tulan ko talu. Tumbayan ako dat muntaki may tamu ay sadia no teko mason paing nuridi paing ngirikaw timpubay no. Ikalan sanandat alumis dah piramutan alumis at kaboboyo handa talo no simbayan takot magindalandat ay kaposyon dat tadaw dubay no. Kasuaban na bay no, isa pakaguhot pangimulayan dati maya dot ay bacaan panatalayanan doon ako padam turu tulan katalu kakitanan no pa nga koin sok no aya amo no matila oy koin sok no pakasari itit araitan nga kakuhaan no pabagyalok koin sok nga ay gumu giahit kontok komandat manda dati pondaro iharaday pondaran dati Korean penangku dat ay koinsok tay ko ontok ngait ako na pulad tapot kapyo mo nga iri nagit apatut tidid man kapyo miyagal ko haratang balut dati nga ino pa itambalot to osanong nga it kasapis yo dot sayrad harohot kontok ko mandati pendalano nga kauyu hisyod mo boros diad ay ada di ka nga minumano pawon sayo ka iri ta sanong hindi mo ino wahit mo nakisubuh na game ay kangamit yun di kontok jadi paingkan lagi kadaulat panambarasan dati nga right ko harohikop okurimanan tokod ay iya di osunudan toko kamuyan no po nga ilo nagi talumis ilo nagi kangam kontok tu kanudot manahak kasusunod kumadati tuluh no po di panambarasan dati bayno nga kura-kura dalam perahu may dako oputay nunuhot taputil kura-kura dalam perahu gumu matigari miyagal ko ada lori, ada bus, nunuh pengaput. Pecah kaca, pecah galas. Nupangai sasarohon pahit it masapod sinta karas dit isinta karas karak di lain gumu tiga kata-kata dit ingon ako pagyaw puto ko tu itang sampin dat ay mumonsay kapagyaw putan sekira megal ko dan dusun nga pura-pura tidak tahu kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu dan dusun na pohon apa guna
apa guna kita miampai kalau tidak kita miongoi. Jadi kardi harunait apa guna menanam pongoi. Jadi kah kalau kita tidak miongoi kan. Wah, jadi taput na padilla nga kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Sudah tahu bertanya pula. Ada lori, ada bas, lain kali boleh balas. Ada ubi, ada batas, lain kali boleh balas. Kan dia begitu? Nah, oke. Ino pahit susunod tay ko kapailan om batas sa kinarahingan nga pinatahak iswang do boros dit apalak katagas. Kita dati iswanggat meliaki pasal 3 ayat ke-8 milay nangku mangudut tulun da kinarahingan nga iya kauno po nga mangudut doho nga boros kayu pengkura dia hay mangudut dia suang dat persembahan persepuluhan nagi persembahan khusus. Asaru pakai motil dan tetapot kapi lagi. Kombal aku na tumbayaan dat harati so gidi ilahan nga seger padharom puji Tuhan nga adu yadit kombal nga ito kono pati kemoyan dat ilot arait ko akot akatanud day ko akatunod sayran araitan lo persepuluhan. Iho nga ako magakundat ako na kumbalat kalanggar ilat ay prinsip persepuluhan. Kadi magabi na kayo. Iho nga kumbal ako papatahak papaguli persepuluhan. Kumbal ako mangutang. Kumbal ako mangurang. Kumbal lagi ako mamalabi kadaw. Kumbalin aming kay Layla, kumbalin milihu-lihu. Numbalan ngay. Tumbayan ako diya ko nga kumbalig yakin. Nga ilo, nagyalat kalau mukot ngay dati lawa, tapat ko piyo. Naritanda hitidat ilo na matiot. Isok kadawhot ay nuridiit kumundat pagugudot dati kumakinarahingan. Napapalan to ko na tiduso ko mangudut pakasari. Kamoyan na narutum to ko na tidtapot piya dilagi. Itinapasusunod na kinarahingan iti nga ay sa iat tinumagak. Patilong busdad o pihondom-hondom dati kasari-sari miagal na dalat titahak ko kinarahingan kasari-sari ay otarimo dati pamundat ay atakayda o susadat mongilo om pengkukuro hilo kasunod da kinarahingan pinawayaan dit nabi-nabi daw. Atak nagi palagosan dat ay kasadu isuang ko katuangon isuang ko kapolidon. Ina pohit pamisunudan idi nga numan patahako miampaid okitoh kopio osanong toko domongilo montoko insana na tulun iminsingumbal da monopot ta itaguangan ang pangintangan da kinarahingan. Santab na pa di persepuluhan it kahaharan dati insana na palo nga kinarahingan na sangano. Pinailih di siyo, papailih siya longan daw, montokot o insanan na po, inuman di siyo pasuswayo,
om irin dahi man pagulio kagu kumadau miampai na mo boros man kuyo kayo anuay kasagaan da mo maguno da nununo pay kahaharanku sayra dat iya kau na panga papatabilanggot hopod komantad dit nakorikot da itagwanganku om iri na dahit titahak nogi maya dat persembahan sakira na pod taukih tako om wah main na pod ako igitay ngayon at mga korita muli pakayo na pod ako kayo iya di kinarahingan lagi ay igitay na po muli na korita pakayon na po nga sarahan naman ino pa ikarita di nga don taukih ino pa ikarita nga akon ko dia jadi ino pa tanggung jawab nu diri ngaro dot ino pa dadi himanu buruo nga ay inohi karait ti karaja okon ko igitan nu mimpanaw nga nukadid otiri kiti darebo ngay sakira na po mamanaw nga ngon kodong nga kibol la siniaw tu pangilan no pagyanda dit taukid kapanad osadu ikarita nga o kita hi kilometer ngon ando kodong nga ikibol kasiyahon anda mamanaw kilometer Paulian pun ka moy nagikarjam ngani kagup po puto i mita siniaw mamanaw naging dahit kilometer patirik yati nga iyo di takanad kumakin rahingan di mo sudah pun dat ikarita akon ko dia tirikan po hitaw ki ngon kodong ikebol do siniaw anda mamanaw kilometer ando okita dat nakapamanaw ka amoy karita kumuri omiak suangan lebih kurang iya di takanad kumakin rahingan okon ko datil at kahaharan nga man takoy gunawo miampay dat dati dat tamodon sendiri pakianuan na kinarahingan at ay bahagian daw persapuluhan ipatahakon isuang dat perbendaharaan hingga ti perbendaharaan nailan na dati dat patunudan dati hilag gereja hinggo na po yang penting kaguli anggota gereja kodot ay kapa nga may kasambayang hilad PMC Tamparuli hilo nga milon pagulion tu ino pa ingaran dim kori ko tid hilo misyon de hilo pia pinatulisan pinasuratan anggota gereja kod ulu dusun pagulian ni persepuluhan di hila gereja sina kori ko tid hilo misyon ingaran nu anggota gereja kan hilo puhus pagulian nu hila gereja sinulihan kariko ti kasari kasurat ngaran hinggo na po nga ay sakira na pod mani monopot kapiyo i monopot kapiyo alumis no mo tidagarid hingga na pa'y kaanggotaan no nga hiri ni persapuluhan nga ay say masala da hingga na po nga alumis no po nga iyod di tu ingaran no nga hiri gya nga okay nga ay say mat ino po hit ay apanting ilo nga kaguli ibahagyan na kinarahingan palagasan no that miampay monopot
da koguli dahit bahagian da kinarahingan pagulian toko miampai do setia suai kairi pakianuan nagi makianu nagi kinarahingan dat iti tahak maya dat persembahan ai sesangulun pia isansagan dat papagulit persepuluhan persembahan kumakin rahingan nakuro tapot na pagpio nga ay seda kamun dat asansagan takot tibo nga asansagan ni madi kapurimanan dati kakuan po nga dati oratian nilot kinarahingan na sangan oratian na po dati rihom atau koy kumuin asansagan niya galin oraitan ko di kaswabon kanihab tu oy lano na pod akon kadia nga ay patut ta ay sa dahi kagaton do hilobo tu akon nga kadati nga miagalit ay pengkurah na naraitan di iswang gaboros kinarahingan ipinatahak kumadati paingkaan lagi kadaud isiyan po nga makianu pakianuan di sihit di siyo da sangat kosonganuan iharad ilongon dati teka ilongon naman ikitulun sayra na pod ato ko osatia iswang ga papatahak kumakinarahingan nunuhit don kinarahingan da sanganu angi kadaw mamaduli di boras at kinarahingan kumah di tulun-tulun dat nanuan na katumbayaan itong bendahari daw iyolo na po nga ay mati alay dat ay paingi gitidit berkat ta kinarahingan inuman patumboyo o kumadyo lo tokom iya didit monopot di kapyo bay no naritan mo tiditid ato ko na po osatia nga ato kayo mo ti alay dat paingi gitid di barakat tat tinah ka kinarahingan kaya isa no pakapagalan dati nga kumbal kawi dat mangumbal ko piyo monis kadit dati ko basan kumbal kawi monis tespaw dat ino po atarimo do ko nga mando kayo patabilang ay persepuluhan piagalon do kayo dit do kayo patabilangan do persepuluhan nakumbala ko yung matiyo numbalan nga iko tapot ko piyo ino po hit ay manu patabilangay do persepuluhan nga iya dit okitoh num hingga kinongoyon ditusin nga ino po hit guno nga ino po nga kahit na itusin num ay hingga madi nga pinakayaan ditusin kudi ka iya dit ato ko napuring manan da hingga pinakayaan iya di dohod nung balan lah kadit imo no pot patumbayan ako iya ko nga iya di katapuring manan nakuramar itu sayra na papagulian dati persepuluhan nga apurimanan na dati dat hingga ko ngayon ditusin ano na papagulian persepuluhan nga ay netusin nga ay numadi nga binoli ko di hari tuhot tatyo di naik na may tusin nga irini kamoyan dat naraitan kagyadit tadaw di nakatalibot hari ti kamoyan dot ay lugar di systematic okay systematic kapag nga aulud no nahat kapanggunaan no ditusin okay sayra no papagulian natin persepuluhan nga persepuluhan kapod piatus iti persembahan iti dia panahak ulat tanakku iti dia bayaran ulat bil ngay paingka sewa paingka okay toh nunundam hingga kayo ditusin nga inapit ano
pagulian persepuluhan nga aiso itu di tidak sistematik itu di pakai no po kapuri mana nga ay hingga madi nga itu sini di ka hingga di nga pinakayaan di ka ilon no kamundat ay alay di berkata kinarahingan na kuma ditulun dat asatia iswang dat persepuluhan hiri nagi nga apuri mana na dati sera pagulian dati nga itiad dit apuri mana na berkata kinarahingan na hiri kumbal ngai bagi kada kau na kaudut kumbal ngai to kay kinarahingan na pohom pinapatahak karaja kumamoni kida tulun ina pay tulun-tulun na kinarahingan nga apatut takod misi so kuma kinarahingan sekira na pod orahyan yolo nga yolo na pod dihom atapot tapo nga ay kanuh dad mamutut dot kay sisan kuma kinarahingan nga yolo na pohom ay kanuh yolo monongkiad da papaisiso dilod iswanggat buru-buruon okon podid iswang kakahaharan diolo milo takoy mamutut tat kay sisan dati kumakinarahingan tapot kapio nga mantad ko kasetiaan dati kumakinarahingan yati na podihom papatilombus tako dat buru-buruon dati maya do kay sisan kumadaw kumakinarahingan yati na po nga haroy kantohot kegagalan dati tapot nagid haroy at ilo nagi kolomokon dati lobo asaru tako dot ala do hilo dot popoburu iti kamoyon dot mengikit kikit-kikito ni mo hilo kolomokon dati haroy nagyamilo kikiton bo yun bobos no da mangikit atusin nga aya wagas nga mahi igya bobos nunod pamanaw ko na pakarita ipangungulok no tumaw hilo nod RPM 2 bobos kanod asyaw mamanaw 80 no tumangikit dagya dimiyak nga rumah sakit kasari imiyak di jadi ititusin nga akapal tamo do koyobik dati pakit binulang muma kasari nipis om nga kalihukan tad kinarhingan na po nga kanu dot ay minakyano dot paguli tako nunuhit pinatahak disyo isay na koy lod ay ino po pangingikit dati di okikit tako piatamod nga ay kumuri no pakasari isay di na koy lod no kalihu takoy popaguli di bahagian de kinarhingan insana napatulo na may agaliti nga poinsuang nagikadaw ti kamundat penatalayan yang tidak setia. Sakira na pod sangulon ni mamuruan dat penatalayan di setia nga papawon sa ito kadnuno na po it dati paburuan iswang dat pekerjaan de kinarahingan. Om iso no po itamudan dati pempasi nga momanu to kadadit keperluan do pemagunan da tagayo itinahit magihop takad iswang gat pakabaran Injil maya da persembahan persepuluhan nga harodi ti kamuyon dat mga dadad miyampay katama kopyo aylan ko ya kayo dat mo boras ko nagi dat ati na pa nga ata ka apatut tapo paguli persepuluhan tampinay ko may na dati idua kasut hiriga ko dati itu inapahit kayo nun dati pa yung kakatindi nga tanah dit papulang kinarahingan mo boros right ka papaguli do persepuluhan isiya mo boros
May nadakaw igitay insanan ni persepuluhan isuanggat panimungan moy det inupay takanon da iwalay ko nga harakasari. Wagu hakun nakatarimo da binabang manta da kinarahingan right ko community dat agumo tulun dat ay SDA di dada motet merampuk ka kinarahingan isuanggat persembahan om nagi persepuluhan. Om miampait atarang ga papakita kumadoho dat meliaki minoboros miagali kadahod di. Kamuyan no pa nga katama tamo di titulo na moborosat hali piad isuang ga ginao daw dot mamusus iti persepuluhan ang persembahan mantad da kinarahingan. Tampinay ku hingga di dati pakayaan delumang may no patunudo o gakod dati dat gumuli iralandit atulit. Oyo takanupad abarani abarani nga takanupatid right ko suma pakinarahingan maya da persembahan persepuluhan. Am ilo lagi common ku coin sok dat ilo na po common dat penolakan yang berani it mangadada takot teko mangada takolot ay right ke persembahan persepuluhan nga oyo takon po katama mangiroh dat iya no pohom anggota gereja biasa kusay ko tandu no sukod teko itanganak no kokikang no kupang no ngay molohing no ngay sebagai diakon kotay ko ketua gereja ko diakonis tango mositar kaya nga pinsanan to kano po nga kombal to kano motilo komondat katama kopiyod ay sumap tay ko mangada ilot pagangatan panhuan na kinarahingan right ko persembahan persepuluhan. Hara na ginailan ko ipiay mositar iti no potigya mositar iti nga milokod ay pakiputungan no persepuluhan no it apo sera patah ko ni gaji nga milo ko naging makianod ay sandiri kod papaguli no persepuluhan. Nga kagumuan ti mositar putungan man tadla ka. Nga harohi it hariwo kon dat kahom manahaka ko contoh kumalat anggota ko dat patut iya tihda po paguli persepuluhan ka. Jadi hari mo si tarat amo kiputong idit persepuluhan. Dat manahak dagya kapagalan kumadi anggota. Tepot kontok ikopyo. Tahu-tahu di mositar ngai papaguli persepuluhan. Kemudian po nga ilo na po penolakan yang berani mengirod isay mositar ko potoy ketua gereja ko diakon diakonis anggota gereja biasa molohing kemulakan tanganak katama ngai to kono poti dat ay pepaindalan nilat penolakan yang berani nga tegas sa ilad maliaki taluh ayat kawalu dat ilo nalot ay merampuk to kinarahingan merompak ako no kumanakaw iti no pagya manakaw nga ako ilisangan no iti no pa kamo no merompak pigitigit nuhot mano pati diala pig ati siya kahit ngon tulun tampay pagido ososano pumako iti din siya kay no koyo hiti no wah tako dohon no ka yun no kamo no merompak tarang-tarang jadi insanan to katinga
kada ko no makakukuha ay gi. O insanan to tinga ilo no ay keperluan mandati pondaro tu harati kamun no marumpak to kinorohingan. Koboras ako dieti oray tantakad iswanggot panambarasan okon ko popo kita iho no patim aku no kay duman tadilo iri pagi noretan kud iho nga no kombalo kud ako pagli por sapuluhan kombalo kud mengurang por sapuluhan kombali momolobi kombalo mengutang kombali milihu-lihu saroy mga ayah no lihuan no ika tidak apa bertaubat ako no bay no di osaro ngairi nga bertobat akong babay ng pahimpunan kuno kahimpunan nakagud mga 2 talon na tulanam pura-pura nakagud alihuan ilo nulot ay penolakan yang berani merampok kakinarahingan haray ngaran dati det isuang go buku sidang okon no iri no padinga okon ko momon say dati dot okon ko popokitod iati no po nga sangulo na Kristiyan tapoti mo tilo kadang-kadang got aupus tokon no ngaran det hilo gereja iboras kapiyo harohit mundali ho katumbayaan komon kun po nga tukar agama kaupusan dati siyo nga man pay orang iti nu padi kaupusan dati minangolon pagi siya di hugama daw di nga ay siya opusi ngaran daw di gereja harap ya boros siya kada doko ido ngaran ko nga ino pay perbuatan di siya manusia ido ni ngaran daw hari tulundet lain dan amay sambayang sirat uhoton manto di kemas kinila kaanggotaan uhoton wasapan tay katalipuanan nandahi lain dong ada amay sambayang uhoton paingkura ko din do paingkura dila ngaranno tok kada no do ko idu ngaran ko gereja iyo ti ho piamo titinga ginawa kuno po ginawa kuno po tim SDE kasari ako mo titika ino po ngaran nga kaupusan depan surat dari buku keanggotaan nga ino po may kababayuhan di siyom akon ka sebagai pananod da kinarahingan nga asarut to ko do mumusarod ilo na pangaran to ko isuang nga buku keanggotaan nga ay popokitod ihati no pa nga sangulo na Kristiyan ngaran dati di hilo buku keanggotaan ay so jaminan de iya no po nga tetap selamat ay so bahkan baptisan pia nga ako ni ko manahak dia de jaminan de iya no po nga selamat ino po inailan dati nga ino po hit har jaminan nud isuang nga kinarahingan nga iko boboyuhon ipananudan dati nga kinarahingan ay so pia ngaran dilo bahkan mungkin ako pia no ponsu nga poin topot no poin ngaran ikot kaboboyuhon no itaguangan na kinarahingan ay say mustahil irini kamundat domba di luar kandang iya no pom apatut ko mangigit panahakan dahilod mezbah pengorbanan muhup toko da kinarahingan dot popaburud o insana ni kasapan dati maya na po kaposiyon dati kinarahingan na po nga kanu po paintalanggo kolumison di katapatan daw kada toko na po polisok kanununo po itaguangan da kinarahingan tu o insana na po rin nga isiyasangan ay sa imiloh dati dat patahakon sa kiranad okon ko isiyo i kasalimpunan dat pinapatahak ko nga dati ay sa no po titahak ko kinarahingan nudi tahakon dati sa kiranad po mimanga iri ni natari mo no iri ni patahakon dati
Kamu ino pohom ai nu kadhilo ai so I anu nu patakon sekiranya okon ke isio I sinumualim pun dat manahak I kahaharano. Kamu ino po nga ai so na po ititahak kinorengan ai so lagi takon tokod di bo nga ipanumbayan tokod haro na po ititahak kinorengan kumadati. Iti nagi kaposian dati pinuhobo nagi dati nga titahak na kinorohingan. Iti longon dati mandati kumaraja titahak ngai kinorohingan gitu. Om suai pondonet hondianet kalapa sawit hondiano gata hondiano ngai pakamuon hondiano ngai bisnes titahak ngai kinorohingan irit ngon ko pia imulaya gitu. Jadi mantad ko isio hominonimpun no minanahak kamun na po nga iyati ni sumusuhot. Ino pa ikaboboyuhon dati opus sa kaposihan dati sendiri nga sinumuang o minagahaw dat nununang ko'y paintapot di kinarahingan na sangano. Om itini kamoyan da tamaha ay so apiswayan di sumambah takod ay kinarahingan da suway kay kinarahingan. Tapos tapos akuri ikahaharan takot ti ino pa'y kahaharan dat harad idati sebagai panano da kinarahingan nga ay agumo akuri tapot kapiyo hali piad iyo dit mimangki haraw no kakitanan nga itaguangan no kinarahingan no nunu na di itaguangan do kinarahingan sompomagunan kinarahingan na sangano asaraw kung jadi dit sumakay dit kapal tarabang mo mingkaririkot nanda dirikoton o kito nunandatit o kita nunanday rahat hingga tindal ako ang akaro ni walay di milo po puro tani walay milo po puro tani walay italunalun nga ang akaro no akito nunanday ikalapasawit to tanomon ngay tulun akito hit pananam na naman ngay ino po itang kumpani to ang agayo tanak akito nunanday mantad hilong gisombo helo ikagayo nga haro nagiit santumpuk na dilo o dino pero nagwas hari kantet ang hatus nagwas nga agayo idong kumpani nga o kita nun po mantad isawat ang akoro aduya ano ko sompomogunan da o kita kinorohingan da sarakara yan tokot titon toko iti pomogunan sarakurian saran tumpuk-tumpuk no nga sompomogunan no po rin nga kinorohingan no sangano yadi kanto rin iyoho nagi ko kita nga dihiri sa kay kapal tarabang nga ipedong kumpani nga mantadim bisa mo dim akoro ay walay pero ginumo walay nga pero no walay dati iso no dahara no madi kamu no po sarakurian to kay mo itaguangan da kinarahingan nga agumo tulun dat ipagilitan agumo tako dat ay harap kegagalan dati memurimon dat tanggung jawab dati ipaingilid iswanggot lihawah dati dat muhub takada kinarahingan dat manalamat iti tulun-tulun da iti pamagunan ipanasakit taharad iginawa dati idadamot tatimpud dando monotos tamo dominggayo iginawa dati kinarahingan
Orohian da isio det momolingo siti tulun-tulun ngai mantadet panasakit rohani. Manu da isio insanan tokono punga olingasan. Ino po itubat dan retan da hiti nga harad iswanggat buku Yesaya 58. Jadi haradila karaja rumah dati do baino. Mano dati imbulaya ilat kitab Yesaya 58. Nunu suangil do. Ilo na dahat ay naretan da tubat di man dati guno iswanggat kepemelingasan dati right ko pananun da kinorohingan. O ya anam si tanga da giyahay ki. Sorok pada man imbulay lo po. Nga osanongid iati at man dati intangay lo ki. Nungkad hilo. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Oh. Jadi palogasan nad ila no nga karaja rumah ngay dati main na basawa ay anaro kapilo. Popodem mapat ot ayat daw. Moidot ila no padanga iso kaguhot kahandaman dati. Ino pa'y kaboboyuhon dati asaru toko dot suma pakinorohingan kura-kura dalam perahu toko nga moidat ongolingasan ngay isa opogakunan dati dot kinorohingan no po nga sanganu dot sontob no po daharon hiti pamagunan nuno no pa'y haro nga isiyo sanganu. Ay siyaw nang ikadaw to ya di kompok ilo pelajaran kompok pakasal lo pelajaran dati lo nga ila ni kamuyan kudat sangulun no patambal lo tay osano nga kanu do katama do mo misunod dati dat hinggit apatut dati poburuon. Payingkan lagi kadaw lo panambarasan dati nga kapuri mantak pagiti nga kamuyan po nga kontak ilo kamuyan di siyo. Kontak ilo oroitan ay bulayan. Haran po kalau mo kon dati haray tamodon toko haran nagiit olihuan. Sayra no pagyan awayaan toko ti kamondot harati kamon tuntutan hidup nga hilo nundod kahombi toko nadit bahagian na kinorohingan do sumono nga insan pa kagud nga ito kono pori ko ta kumakinorohingan kalau kon dati sontabit koinggoritan do ko posyon dati sontabitu umbalorogon moy da harap pangukupan di siyo. Ano po pangukupan kinorohingan kumadati. Kata-kata harus sondihon no kita Yesus kasasari korong Oke, kano misis atau kadisong samayang kinarahingan bantu isuang kerjaan sorga konsi kau de kesuaban de baino insan pod ay nakayong pupusi hati panambarasan puruan dan panatalayanan insan pakagud ay pinohon domihay dapain kuron ako kaboboyuhan dahay sayra ko kataguang iti kahaharano ipinatumboy at kumadahay nagi paingkuray hay dat asaru kombal ngay dat aratu kombal kahombi idit bahagian da kinarahingan gisombot ihainit kamuyan dat ay merampok morumpak kinarahingan kapurimanan dahay asaru nagihay monomod sayra dat kawaya ihay nununo pakantakan na kaposyon nga mantan no kagatan dat kaposyon ti pumagunan
irini kadawit momon sa idahayat isu anggot karatuon right ka persembahan ng persepuluhan. May nihay uhupay dat ay gumuli kago papaturi dong kago di katumbay ada poin tapot lebih pondat isu anggot persembahan persepuluhan tu itinadait iso kago ralandahay dat mampai isu anggot pelayanan dapan kulit pembunan. Ampunan lagi kalau mau kandahay Tuhan, anuay ni heralan na gumuli kagu, gisambot kaundar da kagu dahay ay paingkure paintapot, ang paingkurahit ralandot apatut dahay man tanudo right ka persembahan ng persepuluhan. Paingka lagi mo kikinawangay nga insanan ni hay nga kapuriman, ilan dahay kalau mau kandahay tisam-tiso, tumbayan ni hay hara kasari pangupan no sa irad sumundi paminsa mo kaya kumadia. Kung sikaw tu berkatan med isu anggot buruan datada dubayno isu anggot tindalanon nagi hingga no parikatan dahay paingka nagi kalidasan nga har sakadungnu gisambuat kanoy had papaindalan na tugas-tugas dahay. Tinasambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, hinakaw po, hari nuno di suab, hari Isnin, gi? Oh, hari Isnin da suab, 28. Okay. Kapiruba, takapad kasuaban na suab. Haro po kasiwatan da sa kiranod alumisat piramutan. Nga, puji Tuhan, alumisat piramutan dit kasuaban na bay na kayo, lain di aigi ailad bay no alumisa digi da bay no lain kelkom di kanihab alumisa lain kelkom ba hinakaw po kapiruba tako dot kasuabon da suab